na menka se abato no ya akoso unim Kumawu pa eyabusuafo. That's right. Enti ye to aba no ewie ye ya bobo ye nyina said ye hunu se ye de odo nti ase ebetna na yetumi akyekire Kumawu constituency ne kyekire Kumawu district no na ayekama enra. I told you one thing about Kumawu. The culture said Dr. Kwaku for one figure. Both parties in I respect him. And on Rano, he calm nerves within the Shia countless occasions. And you could see to a baby asumdue boko obia mpra obia ankasentia obi abato no so Kumawu eye constituency no mansi no ye nyina na yedi nkonim wo mu se afoforo betimi abebo ade nanso ye ya anka ye ho amom na ya amoa ye ho a obia ntumi nye ne se de ye betumi aye ti ye nyina anka ye ho mom na ye nsua lessons in free asetena ene anamontu a ye ya na ye ene de ye ya isusu ye ni ya ebeboa no ye ne sa ebetumi akonkan na Kumawu position na ewo asante mantem abakwasem mu no enso so yetumi asa akenya ni biem. Kwaku Duah enemo ko akan na wo ye NPP ni mapa na enso so ogina content kro yere na twetwe nkoma no pay on the say na democracy tie pa in the full glare of everybody bag senkro for ko land cruisers is wo na mutu sikagu koto nebeji ska koto nebeji oso ono de asie no ya pa na moni na ni ye u kire mu sei omahene ma menka asem we ewo radio yi so say ye nyina maka say busuafo den krene say in 2020 elections and omahene you can record me on this in 2020 I am putting it on record. Say, Ebra Unmunyamfo, former member of parliament, ewo insuta Kwamai Beposo, or say Prempe. Ya approaching and say, One Kwaku Duah and Kasano. Kwaku Duah catch and say, Onye MPP ni. Asemwe, maka. He told Unmunyamfo or say Prempe say, Onye MPP ni. MD for Goyle now. Me pacho ai. Okay. Pacho what ya say? Ye tosu mienu no. Okachire ye say he is not a card-bearing member of the party. Ye tosu miensa ye ko abatoe ya mpanimfo efre no no. O say nananom e na abeso no daye. So omaji Kumawu man ensi ho. Hey, nti nye party sem. Asema okan no nti me as Agyekum se me tise obi kan se o se oye MPP ni I put it to him respectively. Efiachi ni abofon se da me kan ye nipa baako. Enti ma onye ade a ede ontoton beba esanse ye nyina ya busua na ya to aba na wie no onya akwanya bia respect bia na wose ye de ma no including traditional council and authorities engagement ahodo. He told the whole world to say nananom na abeso no dae in 2020 okojina abodomase say ofri bodomase because now a candidate every Kumawu. In 2023 osi oye Kumawu ni. So ohwa ne strategy ne antes ni nyina no enya dia na ye mu bi no na ye bojo so but democracy na ono no e kasa say democracy ti asa democracy na de ni duru ba bia duru no. Because he was given all the respect, opportunity, and the last one, say,
yebe manfo wo Kumawu akokyere o mutumi abana ye to no 2020 na onya 11,000 sankofo konoa na ekoto aba in 2023 yen to aba nche sika wo Kumawu yenye ne sa enye no ne ye fapem aba ne ekokoto ye ena Nyankopon ya adom ne wofa ase no ne ba no awini onta nachi na yen nyina ye mo nachi dom na yen hwɛ sɛ yɛbɛma mpagya ene mpuntuo yatoa so ɛno nti na me refer to you Dr. Kwabrado for say ɛno a me ni hyia no what he said say Kumawu mpuntuo Kumawu mpagya Kumawu kankro yen ka yehumom na yen hwɛ sɛ whoever comes or Kumawu ni okay Samuel Addia Agyekum me da se ba me fancy a